Moje pravo na igru i sport je program koji je pokrenuo Centar za edukaciju i savjetovanje Sunce 2012. godine. U početku on bio osmišljen samo kao univerzalna i specijalizirana sportska škola za djecu s teškoćama u razvoju, gdje smo krenuli sa 10-ak djece sa autizmom. Par godina kasnije krenuli smo i sa programom Moje pravo na rukomet i Moje pravo na nogomet, tako da provodimo sada i proširujemo konstantno aktivnosti na programu. Osim toga imamo i aktivnosti za roditelje kojima nudimo znači grupe podrške koje provode naši kolege psiholozi. Provodimo različite edukacije, stručne skupove za stručnjake i za roditelje, a osim toga ove godine smo pokrenuli i aktivnost edukaciju za asistente u treningu. Asistenti u treningu su, ja bih rekao, srce našeg rada. Njihova važnost je jako velika zbog toga što oni su u direktnom odnosu sa djetetom. Oni pomažu djetetu da napravi neki zadatak uopće, da ga napravi lakše, brže, kvalitetnije. Vrlo često oni daju podršku djetetu, motiviraju ga, potiču ga na kvalitetnije izvođenje zadatka, a onda i sam zadatak i trening kvalitetniji, bolji, efikasniji. Ono što je jako važno, oni nam pomažu da je atmosfera na treningu bolja, zanimljivija, djeca zbog njih rado dolaze i pomažu djeci da kvalitetnije, vedrije i ljepše provedu i taj trening i te aktivnosti koje imamo zajedno sa njima. Program pokrenuli smo znači kolegica Lucija Veličan i ja, a u međuvremenu nam su se uključili još različiti kolege, od kojih sada su nam za rukomet najznačajnija kolegica Maida Arslanagić i tu je kolega Hrvoje Belušić koji nam je za nogomet, a Maida nam vodi rukomet. Zašto smo se odlučili za ovu edukaciju? Upravo iz razloga što smo shvatili da djeca nemaju priliku sudjelovati u sportskim aktivnostima, iz razloga što ne mogu pratiti program, pa su često čak i sa nastave tjelesnog odgoja ne sudjeluju u nastavi tjelesnog odgoja. Edukacija za asistente u treningu je pilot projekt. Nadamo se da će ova edukacija zaživiti i da će asistenti u treningu postati sastavni dio sportskih klubova, udruga sportskih i škola, te da će se uključiti u redovne nastave pri tjelesnom odgoju.